Majuah-juah man bandu kerina senina rasturang si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus ijapa pekam ringan ibas paksa endah. Kenduari mari ras kita ersikap guna bengket kubas kebaktin minggunta. Mari ras kita bengket kubas kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa si enggo nuruh anakna kudoni endah. Ibas gelar Yesus Kristus sinuruh gerejana guna ersaksi, ras ibas gelar kesah si badia, si empegegehi gerejana beritakan berita si meriah. Perkuah ati ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, si nemani kam, seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura Tuhan. Kenca bagai ku begi Tuhan ngerana nina. Isen dia ku suruh, isen dia ngit maba berita ibas aku nari. Maka ningku ngaloi, aku suruhlah aku. Erpalaskan kata di bata enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 374 ayat si pemena. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, sepaksana kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Jeremia bindu 20, ayat pitu seh kubas ayat 10 sada. Iogeken kami isina nina bagenda. O Tuhan, enggo itipundu aku, maka tertipu aku. Gegehen kap kam asangken aku, maka enggo italukendu aku. Kerina kalak nokoh-nokohi aku, gedang-gedang wari i uru-uruna aku. Tep-tep ngerana terpaksa aku serkoningku, kerina si gegeh-gegeh, kerina ikernepken. O Tuhan erkiteken nehken katandu, gedang-gedang wari aku i uru-uru ras igombangi kala. Tapi tupung ku kataken kulupakenlah Tuhan. Lanai aku ngerana ibas gelar Tuhan. Maka katandu desken api sigurlah ibas pusuhku. Ngutkut ibas tulanku. Kucubaken sinik. Tapi la tersinikken aku. Ku begi kerina kalak kusik-kusik arah japape kebiaran. Ota si aduken ia man si erkuasa. Temanku sindeher kalpe, iti maina pergulingku. Nina, entah mawen banci ia si tipu,
jenari si tangkap lako erbalas man bana. Tapi o Tuhan, kamkap ras aku, kamkap gegehku, kamkap simbisangku, kerina kalak si ngayak-ngayak aku, labanci la guling, lalak pagi mela ia kapna, perban la ia ngasuk, ngeligas aku, mela ia kapna, rasa lalap, la terlupakan sa. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhena, si tep-tep wari, haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton guna dengkehken kata di bata ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, puji-pujin ras pengatakan bujur, isehken kami man bandu, erkiteken kuasa dengan keleng atendu simbelin, banci pe i aluken kami, pasu-pasu sirehna idur kamnari. Seh maka ibas paksa kesempatan nenda pe, bancika kami pulung guna ngurati kerna katandu. Katandu kap ulu gegeh kami, katandu tetap mempersingeti kami, karena kaikin si arus ilakukan kami, dengan isilahi kami. Erkuasa kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab reh kami mindoman bandu, alu meteruk ukur pengalami dosa. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina rasturang si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari ras-ras kita ngogi kitab Perbahanan Rasul, bindu 10 sada, ayat 10 siwah, sekubas ayat 24. Perbahanan Rasul bindu 10 sada, ayat 10 siwah, sekubas ayat 24, iogekan kami isina nina bagenda. Kala si nggotek man Yesus, merap erkiteken peniksan si jadi, kenca Stefanus ibunuh. Piga-piga kala seh Kupenike, Kiprus ras Antioquia, ijei iberita kena berita karena Yesus man kalak Yahudi saja. Tapi piga-piga kalak si seku Antioquia mekalak Kiprus ras kalak Kirene, meritakan berita si meriah karena Tuhan Yesus man silabo kalak Yahudi pe. Tuhan nampati kalak ibas dahinna, maka enterem kalak tek dengan ngendesken dirina man Tuhan. Perpulungan si i Jerusalem megi berita karena kai si enggo jadi i Antioquia. Maka isuruhna Barnabas kuja. Kencaseh Barnabas i Antioquia meriah kal ukurna ngidah lias ate di bata singgo seh man kala I ajukna perpulungan gelah tetap rekini teken man Tuhan. Perbahan merandal kal Barnabas bagi pe ia dem alu kesah si badia dengan enteguh kini tekena maka enterem kala te man Tuhan. Sejenda me pengogenta senina rasturang sini kelengi Tuhan minggu enda mekapken minggu sending. Raduras kita meteh makana arkiteken lit sending rehku tengah-tengah kegeluhan kalak karo ijai me lit kesempatan ta guna ngaloken berita si meriah, berita keselamatan, berita si mabai kita gelah geluhken geluh ta erlagu langkah
erpalasken kata di bata. Maka erpalasken ogen tandai irakut ibas tema kini ulin empeteguhi kini teken. Turah ukur si mehuli erkiteken pendahin kesah si badia ibas kegeluhan para sending seh makanggit ia nadingken kutana, nadingken keluargana, nadingken zona nyamanna, gelah bahan cipe kita ngaloken berita si meriah. Enda laboban kebeluhenna perberitae. Tapi erkiteken kuasa kesah si badia erdahin ibas pusukna, seh maka menahang langkahna, meriah hukurna, guna memberitakan berita si meriah ku tengah-tengah kegeluhan kalak karo. Tentu melalang tantangan si i alo kena, sebab labo minter terem kalak bengket rasgit beritakan beritae. Tapi erkiteken ia megenggeng, seh maka bancipe dungna terem kalak karo bengket dengan git ipridiken. Erkiteken pengajaran kata di bata si ajarkan para sending. Bagaimana pe perpulungan i Antioquia. Ituriken pe makana melalakal peniksan si i alami perpulungan ne erkiteken Stefanus enggo mate martir. Mate mempertahankan kini teken naman Kristus. Makana kepeken kematian Stefanus enda labo erbahanca ngadi semangat guna beritakan berita si meriah. Justru si idah berita si meriah iberitakan man kalak Jahudi bagepe man kalak sila Jahudi. Enda pendahin gegeh kuasa kesah si badia ibas perberita si meriah. Lid kemungkinan pengakap sinterem tupung sie adinggo ibenteri Stefanus salubatu sengayak mate. Tentu urak ukur kalak sinterem guna naksikan karena kata di bata bagai pete man Tuhan. Tapi kepeken kata di bata lah terpengadi. Sebabna kalak si ersura-sura empengadisa ia jumpa ya iperhadapkan kubas kuasa kesah Tuhan. Isi pelabo ngasuk ngelawan kuasa Tuhan. Maka si idah perpulungan nenda tetap semangat. Amin na pelit peniksan, amin na pelit kinisran, seh maka de bangasamken kesah nape mempertahankan kini tekena. Ijenda me si idah maka nalit nge kepeken anak-anak Tuhan singgit mate mempertahankan kini tekenaman Tuhan. Janah kalak si deban pe tetap ngebersemangat. Surah-surah sinterem empengadi berita si meriae, tapi erkiteken kuasa Tuhan lah kepe terpengadi. Makana perpulungan enda pe ngit nampati dengan erkiteken pendahin Tuhan enterem kalak sitek dengan ngendesken diri naman Tuhan. Labo piga kalak kencangan nami kini seran bertahan ras megenggeng ngalakan kini seran. Tapi ijenda si idah perpulungan i Antioquia enda reteguhna persadanna rehriahna ukurna guna beritakan berita si meriah. Maka berita karena semangat kini teken guna berita ndai sehkape ku perpulungan i Jerusalem. Erkiteken si maka na ikirim me Barnabas ku Antioquia guna beritakan karena berita si meriah. Erkiteken lias ate di bata banci isaksikan Barnabas. Maka kepeiken perpulungan i Antioquia daipe tetap meriah ukurna. Erkiteken i idahna laban gegehna, laboban ngasukna. Ia ngasuk ngkelini kesahna
maka banci perberita si meriah terkelin. Tapi arkiteken pendahin kuasa kesatuan. Maka asandigan labo terpengadi dahin guna pebelangkan berita si meriah. Si idah buktina, maka Barnabas si ikatakan sekala si merandal, idemi kesah si badia dengan meteguh kini tekena. Banci arah kegeluhna, cara geluhna, mabai kalak si deban, bengket kubas pengajaran berita si meriah. Bagaidakin min arusna kegeluhan ta, kini ulinta empeteguhi kini teken kalak si deban. Sebab banci jadi dakam pengajaran Tuhan yang luar biasa. Berita si meriah, tapi kalak langen nami keriahan. Berita keselamatan, tapi enggukin berita si ibaba kita orat geluh ta erbahanca kalak selamat. Nama tentu jadi penungkunan dengan tantangan man banta ibas kita naksikan berita si meriah Si idah kuga perbeben sini hadapi Jeremia. Semakanina enggo itipundu aku, maka enggo tertipu aku. Enda sada pengakun pengalaman Jeremia ibas memberitakan berita si meriah. Ibas memberitakan ketuhu-tuhun, ibas memberitakan karena kebenaran, ibas memberitakan karena kata keselamatan. Sirhna ibas di batanari. Adibas terjemahan bahasa Indonesia, Nina, ibujuk ndu aku. Engkau bujuk aku, si tuhuna Jeremia, arkiteken umur nanguda denga ipilih jadi serayan Tuhan. Jadi sekala nabi, guna beritakan karena kata di bata. Pertama lebih tulak nanga. Sebab itehna labo suka ngajarkan bangsa pilihan Tuhan enda. Tapi aminna bagai ikatakan Tuhan, aku nggo milih kam, opi lengakam tubuh harus ngeiberita kendu, itu rikendu. Karena kata di batai, aku nampati kam. Aku memberikan kuasa man bandu. Aku empegegehi kam dengan memperlengkapi kam. Maka dungna ialukan Jeremia dahin Tapi kaidatna kenca ia beritakan kata di bata. Enterem kalak sirate segat. Subuk keluarga bagai penguasa. Rikut ras teman meriah ndu ngurate nembah kempa ia. Semaka di sini ibas kitab Jeremia bindu 20 ayat 2 setelu. Ia ngenanami kini seran si sekal beratna. Ikatakan maka ia iligasi. Jenari ipasung ideher pintu gerbang Benyamin. Enda pendahin Imam Pasyur anak Immer. Tentu banci pernah lihat penungkunan kita serayan Tuhan bagai serayan kalaku, tutus kalaku, bujur kalaku, kudalankan ngedahin si mehuli, engkai maka te kalak segat man bangku. Tapi perlu syitah, sekala serayan Tuhan tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Sebab labo edahinta, banci arkiteken berita si iberitakan kita, kalak rati nembeh man banta. Berita si ketuhu-tuhun sirna ibas di batae lah terlalu kensin terem. Maka Jeremia stres. Jujur ia nandangi perbebenna. Sebab ia ngenanami perbeben si sekel beratna. Mesui pusuhna, daging kulana mesui ipek-peki. Tentu labo piga kalak ngasuk ipek-peki, ipitnah kalak saja kita mon-mon lah tergengken. Malah buka nu tergengken, bicara ipalitkan kalak si jahat man banta. Endang goka ipalitkan kalak si jahat, daging nakape ilukai. Arkitiken siye kaini na Jeremia, enggo aku itipundu. Adilamin de aku ipilih ndu jadi serayandu, entah labo bagaimana de kini seransi kunanami. Mungkin berbagai-bagai pengalaman ta senina rasturang, kenca kita ipilih, itetapkan itangkuhkan jadi serayan Tuhan.
Adik kalak sila tutus dah kam lokak terpandang. Mon cakap teman ya ban lareh gua ningen deba mandang sa layareh ningen. Si tutus kang meling. Mon delekateta. Sila tutus ibela kali kang pengikut na. Likang sinampati ke ibas kinila tutusena. Si tutus pe idarami kang rusur salahna. Panci jadi ngelabuh. Kote ibas ngalaken kai cakap sinterem. Kerina kalak nokoh-nokoh yaku, gedang-gedang wari aku iururuna. Enda mesada pengakun si ituriken Jeremia pengalaman na selaku sekarak serayan Tuhan. Maka nina kerina si gegeh-gegeh. Kita kendit gegeh nar kita kendit kuasana. Ipakikan kalak hakna gunandehken iar kita ken layang asup ngelawan. Sama kalit ukur Jeremia, lanaya tekur berita. Lanaya tekur saksi, lanaya teku kuturikan karena kebenaran katandu. Tapi kaisi terjadi. Erkiteken kesah si badia ardahin ibas pusuhna. Beli dan kuasa kesatuhane ibas pusuhna. Maka talu me. Kerina kebiaran-kebiaran dai. Pinakit na secara jasmani itulah bagai pe isakiti lae jadi hal si penting kal sebab engkai pusuhna nuhit kempak di bata. Iidahna karena kuasa di bata. Labo terngadi kenca guna berberita. Memang tupung reh perbebene banci jadi bagi Jeremia indakang pengalaman ta. Pengalaman perberita si meriah. Pengalaman serayan Tuhan. Mon maun dah kam atetamin ia kerina serba bisa. Iba siapa ipe ia beluh tidak mungkin. Adina ibas kekurangan nasilit lit si numpak-numpak sa si tuhuna gegehna. Tapi bagaimana tupung Jeremia nurikan kebenaran kalak kusik-kusik. Ibegina kusik-kusik maba kebiaran. Tapi ngasup Jeremia mempertahankan kini tekena sebab nina Tuhan kap ras aku kam kap gegehku dengan simbisangku amin nape kerina kalak ngayak-ngayak aku la aku banci guling dengan laban cimela kuakap perban labo yang ngasup ngeligas aku dengan labo banci aku ipermelakan kalak. Endamin tentu jadi semangat pelayanan mankrina serayan Tuhan ijapa peringan. Endamin jadi semangat mankrina anak-anak Tuhan si aktif ibas dahin-dahin gereja. Erkiteken keaktifan tapi sila aktifnya waci nembah hatena ngenen ketutusan ibas dahiken dahin Tuhan. Perbankai layang asup ngelakukan bagi si ibahan kami. Tapi prinsip kini teken guna dalankan kini ulin enda harus tetap silakokan pas bagi pengakun Jesaya. Kenca ia jumpa ras di bata itekna dengan itandaina ia kalak si perdosa. Maka na adi jumpa ras di bata kematian naringi si kerajaan kuatena. Tapi kepeken kai tupung lit kesempatan nina Tuhan isin dia kusuruh minter ia loina enda aku suruhlah aku. Jadi di kita jadi persuruhan Tuhan. Labo jalan tol mulus kerina. Labo berarti nggo sikap kerina. Lit ngay tetap tantangan. Lit ngay tetap sila tinembah. Lit kange tentu lit nga si tutus megikan berita sini beritakan kita. Kata di bata si iberitakan kita. Tapi perlu si ingat ras-ras pe. Maka kegeluhan erkini tekenenda labo krina bagi surah-suranta saja. Ratur, sehat, rezeki sikap, lalit masalah, lang. Mengikut Tuhan memikul salib. Memberitakan kebenaran kata di bata, melala tantangan. Sending ta pendube bagi. Labo minter mislit kalanggit ipridikan. Piga-piga waktu kange dekahna maka bancilit kalak sini ipridikan.
Maka kini ulin peteguhi kini teken. Kini ulin dibatailah si beligai. Kuga dibatang go memperlengkapi kita, encukupkan keperluan geluhta. Langa disi ingat mon cakap kalak kerina man banta. Tahlanai bu tergengken kita pe mawage. Tapi adina Tuhan dengan kuasa Tuhan si gejapkan. Numpak kegeluhan gerejana. Maka labo terpengadi dahin guna memberitakan berita si meriah. Bagi pengakun jemaat mula-mula, dasalit siksaan rembarna berita si meriah iberitakan. Sebab mengkai minter ya laus minter ya pindah. Kencase ia kukuta ingan nasim baru, minter kaje pantek perpulungan kalak Kristen. Bagai minpe semangat ta, ibas ngalakan berbagai-bagai perbeben si Rehman banta, gelahna si idah, maka nadahin beritakan berita si meriah, asandigan pelabo terpengadi manusia. Labo tersinikkan perberita si meriah, beritakan karena ketuhu-tuhun ras kebenaran, sebab kai kata dibatai ngudkut bas pusuhna, gelah banci iberitakan. Maka man banta si tetap setia, megenggeng kita beritakan berita si meriah, berita keselamatan, berita si mekulie, puji Tuhan. Sebab na amin na pe melalakala, encekuraki, encakapkan, empalitkan si jahat man banta, ulah pernah kita surut. Bagai peman serayan si kurang tutuslah. Sebab engkai kerina dahin si idahikan kita, si pertanggung jawab kengeman di bata. Sebab labolit jelma adinggo yang ngakukan Tuhan jadi Tuhanna, lalit masalah geluhuna. Saja adi kita ngendeskan geluh taman di bata memperlengkapi kita guna ngalakan berbagai-bagai kini seran ras perbeben ibas ndahikan dahin Tuhan. Tupunglit kesempatan ta pergunakanlah alum huli sebab kini ulin Tuhan jadi gegeh ta empeteguhi kini tekenta gelahna kini ulin Tuhan singgo iberi keneman banta banci kape jadi usihan kaman kala si deban alu bagai enteguh irakut persadan anak-anak Tuhan ibabo doni enda. Terpuji gelar Tuhan, erkitikan kita kerina iperlengkapi, ibas kerina keadaan, guna jadi saksi Tuhan, ibas memberitakan berita si meriah. Kai silit ibas kita, subuh pemetah entah buatan talit, entah kai je si bansi si pakaikan guna berita, pergunakanlah alu mehuli, guna nehkan kehamatan taman di bata, bagai penehkan tanda kelengateta, manjelma si lengan nandai Tuhan dengan lengan ngalokan berita si mehuli si maba keselamatan man krina doni enda. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan man bandu kami erpengendes. Pasu-pasundulah kata singgo idengkehken kami. Tersuan ibas pusuh peraten kami. Teridah dengan erbuah ibas lagu langkah perukuran ras pengerana kami. Terpuji kam o Tuhan, rasa lalap seh rasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa idoni enda, ninta dage ras. Aku te man di bata bapa sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen, tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia,
pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, sepak sana kita mempersembahkan persembahan pengatakan bujurta, man Tuhan ibas pemasu-masunna, pendahinta ras kegeluhenta, rebuah kini tekenta, sada bagin pemereh singgo iberikan Tuhan, si endesken alu mereken persembahan. Kata dibata si jadi palas ibas kita nehken persembahan, endeskenlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan singgeluh rikutken singena Athena. Sabab bagai mearusna kam ersembah man dibata, suwe ras biandu selaku makhluk si rukur. Tupung kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 420 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan dibata kam Bapa kami si erkeleng ate kempak kami. Keleng atendu la ersibar dengan la ersimulih. Bahan dagi Tuhan maka keleng atendu tetap ngerakut kerina kegeluhan serayandu. Singgo ipilih dengan iutus kam. Guna naksiken karena kata dibata ku belang-belang duni enda. Maka dikunelit petantangan sini hadapina. Ibas ia beritakan karena katandu. Tetap ia megegeh dengan megenggeng. Aminna pe ia iururu kala. Igombang-gombangi dengan ipermelakan kala sinterem. Entah nagia ngenanami kini suin mandaging kulana. Terkite-kiteken teremna kalak singuru-ngurusa. Bahanlah tetap kerina serayandu. Setia dengan pagu ibas pengakun kini tekena. Nangdangi dahin singgo yampi kendu manbana. Bagai peman serayandu, si ibas paksa enda. Ngenanami keriahan ukur erbagai-bagai kesuksesan. Bahanlah tetap ia pengasuk ngendesken geluh naman Tuhan. Setia dahi kendahinna sueres pendilo singgo iseh kenduman bana. Makana tuhu-tuhu Tuhan dahin singgo iampe kendu eipe banci idahi kena guna pembarken beritandu si meria. Kam Tuhan si masu-masu kerina anak-anakndu pandita pertua diaken ras emeritus pikaris bagai pe detaser ijapa pe ia ringan ibas pelayanan-pelayanan bagai pe ibas ia ngajarkan karena katandu dingin pe ngaju perpulungendu gelah ngasuk tetap jadi saksindu kam Tuhan si erkuasa guna memperlengkapi ia pasu-pasundulah modramen klasis bagai pe BPMR rikut peras kerina ngawan ni perpulungendu ibas erbagai-bagai kecibal geluhna Tuhan si masu-masu ia. Dengan dukungan perpulungan du guna numpak-numpak. Dahin-dahin gerejandu. Laer kekurangan perpulungan du. Ibas nehken buah kini tekena. Pengatakan bujurna. Guna banci pe. Kerajaan Tuhan tetap rembarna iberitakan. Dahin si mehuli rebuena ilakokan. Tuhan si ersimulih. Nandangi perpulungan du. Singgo nehken persembahan pengatakan bujurna ku rumah pertotondu. O Bapa si mada kuasa,
Kerina ngawan perpulungendu ibas erbage-bage kecibalna. Entali si sakit subuh i rumah bage pe i rumah sakit. Entah nggo nahuni sakit. Tuhan ibas kuasandu te kami madan pinakitna. Bage pe anak-anak ndu entah pe perpulungendu si genduari lit i penjara. Tuhan kam si masu ia. Beregegeh man bana bage pe man keluarga. Gelah ia pe tetap megenggeng. Dingin pe ngasuk tetap nimai penampat Tuhan bas kegeluhanna. Bagai pe perpulungendu si genduari ibas masa pandemi enda. Rugi, entah pe IPHK, gagal. Dingin keadaan ekonomi na pe genduari man sampaten. Tuhan kam si erpihak kempa ia guna mereken serpang pulah ibas perbebenna. Ingat kami pe perpulungendu si erceda ate. Tuhan kam si ngapuli dingin empegegehi ia. Dingin pe o Bapa ertoto kami. Man jabu-jabu ngawani perpulungendu si ertedah ate guna natang tua. Ibas kuasandu Tuhan. Banci pe ia lo kena tua idur kam nari. Bagai pe ketedehan ate orang tua. Anak-anak singgo dewasa gelah erjabu. Ibas kuasandu te kami isikapkan kam si mehulina. Man anak-anak singgo ipelimikan kam ku tengah-tengah jabu-jabu ngawani perpulungendu. Kerina kegeluhan ngawani perpulungendu ijapa pe ia ringan. Kugapa pe kecibal geluhna. Tuhan sinampati dengan empegegehi ia. Ibas perbebenna pe Tuhan simreken serpang pula. Itotoken kami pe kekelengan kami. Orang tua caca. Si genduari sangana i ruang Eisu. Tuhan dudurken tandu si melias. Gelah nabanci ibas kuasandu pe. Ia lo kena kejuah-juahan idur kam nari. Ortoto kami man bandu pe. Nandangi kerina ngawan perpulungendu sirulang tahun ketubuhan. Bagai perulang tahun perjabun. Simpar pasu-pasundu numpak-numpak kegeluhanna. O Bapa si mada kuasa. Berbagai-bagai profesi perpulungendu. Tuhan sinampati dengan empegegehi ia. Gelah ngasup yang dahiken dahinna erpalasken katandu. Dengan pe ulihna iingetna pemereh Tuhan. Dengan pe o Tuhan ertoto kami. Gelah kam simpegegehi kerina ngawani perpulungendu. Ibas ndalani masa pandemi COVID enda. Dengan pe o Tuhan. Kegeluhan kerina perpulungendu ijapa pe ia ringan kubas tandu endesken kami rikut pe pemimpin bangsa ras negara kami kelah tuhu perhatian Tuhan sinjayam kegeluhanna si erdahin ibas pusuh perhatianna gelah na tep kai pe si idahi kena tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Endam sembah toto kami o Bapa ertoto kami bagi sini ia jari Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelarndu ipobadiamin. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu. Ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup. Ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi i alemi kami. Salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percuban. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinalsal ibabundu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin.
Selamat wari Minggu man bandu kerina perpulungan Tuhan ijapa pekam ringan. Tetap semangat, salam sehat, salam tedah ate, dengan salam sitandan man kam kerina perpulungan Tuhan. Mejuah-juah.